Kalau boleh blurkan muka I pun tak nak masuk dah ni. Okay. Terbalu. Ada macam contoh benda macam AI juga macam mana? Because macam kalau abang tahulah macam group ke. I don't know, as a parent myself, bila I tengok macam tu, AI ni I risau. So tu I takut post gambar anak I. Takut orang macam manusia pelik-pelik luar sana kan. And then I pun tak banyak post gambar diri. Boleh nampak differentiate antara between AI tu dengan yang sebenar lah. Masih boleh nampak walaupun sikit. Just kenal dia punya personality macam mana daripada gambar. Kau dah boleh detect lah. Oh, dia bukan Jion. Lah, actually gambar tu AI ke real. Dia akan tanya Grok balik like at Grok, is this AI? And then Grok akan also reply balik. Kita boleh menggunakan dengan sebaik mungkin lah. Mungkin kita boleh tanya about education, about social, about economy. It's much more challenging in the future with the AI generation. You tweet something at Grok, please don't let people use my picture macam tu. And then whenever anyone tries to make a video or picture from your name or account, Grok akan disable it. Kawan I, dia seorang content creator, dia selalu pesan kalau nak post something, don't post tu in real time. Dan sebab kita post anything on social media, so kita tak tahu siapa yang tengok, siapa yang like ke apa. Then I don't think you should share everything, especially your personal detail, rumah you kat mana. Yang tak perlu post, tak payah post. Okay, faham? So kita kena be aware of the things that we post. Pesanan terakhir khidmat masyarakat kepada mereka di luar sana yang menggunakan social media? Use it wisely. Okay. I guess my advice, jangan overshare.